Karen Owen. Europa. Ddoferedd mor fain, pryd ddath y gyllath o'i gwain. A bedd o feredd mor fain, sut ddath y gyllath o'i gwain. A bedd o feredd mor fain, pam ddath y gyllath o'i gwain. Byr hiwracfyr barigfain, gwag a brwnt fel pigo brain. Yno ma'n llafn yn hunain, mae'r cwrw mae wir cywrain, a'n gwyl a'i gwen yn gerain. Oer yw fel y ser twian, a lewygon plygain, Ewropa'r yr eira yw'r hain. Sy'n arwain y dewra I wynt y dwyrain. Gwair hogan ddeg ar hugain, gwaedd agrau'r bochau bychain. Mae bedd o feredd mor fain, stad y gyllath o'i gwain. Noiz etorri zan gorrotoa Erresuma Batura. Noiz sartu zian labankada hauek. Noiz izan zan hori. Nolatan sartu zan gorrotoa Erresuma Batuan. Nolatan etorri zian labankadak Erresuma Batura. Zergaitik etorri zan gorrotoa Erresuma Batura. Noiz etorri zan gorroto hau besteenganakiko. Batasuna hobea da, armek tridenteak erabili baino Europan. Esaten digute armekin seguruago gaudela. Esaten digute labana erabiliz neskoi ere seguruago gaudela. Baina seguruago gaude, labanik ez dugunean behar, armak ez direnean behar. Odola, odol jario, alperrikakoa da hau. Odol jario alperrikakoa. Zergaitik ez utzi, lekua dago Europan, betidanik bizi direnentzako egoteko, betiko herrientzako lekua dago, eta baita etorri nahi dutenentzako bizitzeko edo beto bizitzeko. Nolatan etorri zan gorrotoa Erresuma Batura, zergaitik etorri zan gorrotoa Erresuma Batura, noiz etorri zan gorrotoa Erresuma Batura.